Princess Charlotte hian api boralta Princess Diana I achun hle ti hi midam tak mo dan ani a. Charlotte nu Princess Catherine in Instagrama afanu kum kotlin lom na thalak a post po khan mi ten an soizui na sa hle ani. Mi pakhat chuan apa chun khop mai chuwangin api Diana ya a ang ti na ani ti in a ziak. Komendang tam tak po in ante khin chol lawa. Amel chale mai Amela hian Princess Diana ka mutel ti te ani. Charlotte le Diana in an na hi an mela chaw ani lawa. Diana in nuam ati chin a hobby po Charlotte hian atui pui ve mel khop mai. Prince William an zirlaino pang pakhat lam thiam tak alam live video siam tu abiak na a lalfa pa chuan. Charlotte po in lam le in ti hlim hi nuam ati velu tuka ati ani. Tin 80s chawa Diana I bale zirti tu alan chuan People magazine ne na Princess Diana chungchang hi shilin lam hi nuam atilutuk abana han vai chia hi chuan athin lunga hlimzia I mu thei nga langa ani ina ang takina om thei chin chutiang chu nuam ati ani ti ina soi kan chat angin Princess Diana kha style icon ani a athom no hak thin reng reng te kha mi in an shereng chin Aberam lem in print na korle a revenge dress mo te hi mi ten an thengil theilaw. Crew neck sweatshirt le biker shorts a hakop chin te po kha ain me big ngoi. Tiang chuan a pian tira changin Princess Charlotte po api ang bokin fashion icon aran ni ngala. Website tam takin athom no hak an chin che a. Tuna po fashion sumdon na chuan ngong anei na sa hle. Lalfanu naw pangin mipui ma a aha ka piang chu ra zo ngal vek zelani a khovel pu manaw pang te chu an shiat le shiat kher lem lo po in Princess Charlotte ang che in anin chei me kani hausak te dan hi ain ang lo viaw na a zircha na chen khat chuan Charlotte hi khovel naw pang hau saberani a u Prince George po akhum hial anti ani chu chut na chu aro khom tur mai ba ka British sumle paidin munazir ani thei bokang Diana kha mi puitelal nu ti chin ania mi hip theina anga viaw rualin alar chhan hi PR na atho wang ani ve bok Diana lar sia hi soifia har hle a ma se number chiar chuan changka zakwa somkwa pasari a avui na kha khovel puma mi makta doi sang ni zanga vel zatin an ena mi sang ni vel a muna kalin mitam takin pangpar anda a share rengna an siam bok Princess Diana lar chan pakhat le chu angil nei wangani Princess Charlotte po hian chu tiang dewa danglam big riaw na chu anei ve ni inalang lalfanu naw pangte hi skula po mi ngainat a hlo hle ti an soi tlatani Hello magazine ne na mi pakhat chuan Charlotte chu a felin komanuam hle a naw pangdangin an ngaina ani ama ai naw pangzok te chunga acha in alar hle atiani Charlotte skula alar sia hi mi puinol pui huap thengin akai chauzel do nemti shiat alani launa a bul achan chle tin Charlotte chatna hi achung te chunga po alang chuak zela sani somni pathum Christmas lomna a khan Charlotte le achung ten sanjing kama mi pui thil pek andong live video a langin mi pakhatin Charlotte ne na pangpar pek khan lalfanu chuan a cousin mia tindal pezok turin alodia aril ru thatna wang chuan mi te fak a hlo hle ani Princess Diana po aril ru thatna wangin alar hle ani kha fashion designer Manolo Blahnik chuan Vogue ne na a thatna hi a chawlai ber po inalan tir chin ka chi swal na sa a damdoi ina changa ka ho nu a lalfanu ne na changin dam thwai se min ti na message ka dongani engkima ngainat lau thayani lau atiani designer dang Jackie's Azaguri po in mi zong song atihlim ngal theizel alo ti ve bok hengte wang hian mi thiam te chuan Charlotte le Diana te hian mi ze in ang na hin anlan ti chin ni in an ngaiani body language expert Judy James chuan express ne na Diana ang bokin Charlotte po atir chuan zakzum mela puchina Mase achung ril lama ero mi harwang le hlim thei takani atiani lalchung kwa te hinun dan phung uluk taka zirtir ania chuwangin lalchung komi ten anche zia le taksa anti che dan in ang hi thil mak anilaw Mase Charlotte le Diana in anna tam takhi zirtir thei anilaw
Daina kha afa panung chang asiam that sak lai te thlala tute amel rum lai te camera laka amai ahlia lai te po mo ani chin Charlotte po in chu tiang chu ati ve veka abikin mipui vantlang ma a unaw te nung chang asiam that sak chin tum kha chu Charlotte chuan mipui te avai lai chu topin lui po avai du tok turin ati bawk kumsani somni pahni khan Windsor chung kwa chuan Prince Philip chia jeng na hun an man lai hin mi ten Prince William le Princess Catherine fa ti che zia an en oluk le a Charlotte che zia bik an zir zia na kha angaihnawm hle body language expert Judy James chuan express nena Charlotte hi atet la ya lalnu ang mayani a che zia ero api daina a ang hle daina in ati chin ang bokin camera tam tak po amitin athlia sang thiamani ati ani lalchung ko amei chia tenun hi aol sam lo hle a lalchung ko ami pa ten antor lo tur soisel na sang antok na sachin hle an mel le nu anni na soisel na te baka dan hlui to tak tak zom tura be sei anni bok nima sila Princess Diana te ang hian chu system chu andau ngama Diana po khan dan tam tak abo cheve bokani entirnan anin nei thutiam athak danglama thu oi ti tongkam te kha amang du lo tin afa te chulal in chunga zirti na pek a hin ponlam preschool a akaltir jok bok anin chennu theng po in Diana khan thil alati theya Charles chwa san nu a Her Royal Highness ni na li sak ani nuwa po Diana chuan lal ani na achel reng tho Princess Charlotte po hian api boral ta ang bokin meichia te tan lo na system a hian kong asial ve angai do na nima sela henau pangte hian tuna chang rengin ma ni injin tok na le thunei na anei to ni inalang kumsa ni somni pathum khan Charlotte a unaw te abiak dan video chu TikTok a alar le a engkima thunei tu jok ani zelani Charlotte hian chu tianga a injin tok na chu achel reng chuan lalchung komi puitling ani huna mani invent har sat hau lawang ti arin theyani Daina khalal chung kwa apiang ni lawma se lalchu thlenga mi ming in ro chun ania a ming hi api Lady Diana Spencer ne na changalak ni in ani po kha lalnu lani mai turani kumsanga jasari chhauvel khan Lady Diana kumsom ni panga chau ni abaural ta chu Prince of Wales Frederick ne na in nei tur ania ma se apa King George pani na chuan lalfa patan mitha zongjok turin atita si ani chutiang te chuan Charlotte po hian Lady Diana ming achom nung zela lalfa na nau pang ming pum hi Charlotte Elizabeth Diana ni in api le api nu Princess Diana le Queen Elizabeth pani na te sia reng na ta na he ming hi pu ani Princess Diana ang bokin Princess Charlotte po hian alal ni na ming athak danglam sing hle a Princess Diana in Prince Charles nai khan ani na chu Her Royal Highness the Princess of Wales ani a Duchess of Cornwall le Scotland a chuan Duchess of Rhodes te ani bok ani chennuwa Princess Diana chu Diana Princess of Wales te in anko ta chawani Princess Charlotte po hian Princess Charlotte of Cambridge Princess Charlotte of Cornwall and Cambridge le Her Royal Highness Princess Charlotte of Wales ni na alo nei to a an chung ko din mun ngaihthlak zel chuan Princess Charlotte ni na hi ngaihthlak le zel thei bokani ponlama changa thlir chuan lal fanu te hi nun nuam takin an nunga lal ina an chenga lunglumoi tak anin belchin nima sela ponlama chang le an chung kwa atangin preser na sa tak an tok chin Princess Diana po khan chu phurit chu a hre chiang hle I didn't like myself. I was ashamed that I couldn't cope with the pressures. Mani kain ngai sang lo preser ka zo lo hi ka zakani alo ti ve hial Diana khan naw pai lai po in preser atok na sa hle a Andrew Morton le khabu Diana her true story a Diana chuan William kha ahun ma a ka nei anga ya a chan chu chanchin bumi ten minti buai lu tuk to wangani a chi om to lu tuk ni tin min en tharang emoti turani ati hial nawane ma po in Diana chuan lalthi sen chom nung zel tura naw pai tura be sayani ti in preser atok na sa hle to a hetiang preser hi Princess Charlotte po in alama chondon chiang hle ama chon reng to po ani mai thei bok
au Prince George noya omri ma se Charlotte hian ani na wangin mo phurna alanga don hle a achung te chuan ama le anaw lui te hi mo phurna an pena sa chan to hle ni in an soibok lalchung ko chanchin shemi Christopher Anderson chuan Us Weekly nena lalchung ko chuan George ril ru le au naw te nen anin lai chin na hi an ngai to angai hle George hian pressure anga to hle a au naw pahni te hian an pui theya pressure chen khat an chok theya phuri thi anin sem thayang atiani lalchung ko shim hian mi pui ngai ven an hlo hle a psychologist Frank Farley chuan time nena kan za in hausakna larna limna style le midang chunga thunai na nei te hi kan suang to aveka lalte le Hollywood mi te Kardashians ang chi te hian chu thil chu anwong nung rengani ati September sang ni somni pathum khan Princess Charlotte school kal le dan chanchin chu khowela ti tamber ania zirlai ni na anga ahun man dan chanchin te chu media lamin an chwa dar na sa hle lalfanu inkum kwa atlina anu le paten Instagram an post pakhat po in like makta duai khat chuang zet le comment sang tam tak adonga tuna hian Princess Charlotte hi kumsom pakhat mi ani to a hetianga mi pui ngai ven na hi anasa chho zelani rinhlel rual lawin Charlotte chung te chuan daina ina tor angkha a tor velo nan thei top an chwa meka khatiang taka daina ilar na khan a top lama chuan chiat na athlen hialani kha athi chana po media an mo po tel renga a fen ni kher lo te po in athil ti apiang an ngai venchin dainai thalak pakhat phei chu alar ema athi ma lukalak thalak pakhat chu paparazzi thalak man to ber ani hialani dollar makta do ruk man zet ani hem mai tun thleng hian Princess Diana hi mi ten anlanga event hle a athi nu apiang te po in anlangai sang hialani lalfanu ani angin Princess Diana hian longhlomoi em anei nuala chungzinga lang sarber Charles nen anin hualna Safir zungbun moi takha tuna chuan Princess Catherine ta aloni ta a amethyst cross Chilean tak sangni somni pathum auctiona Kim Kardashianin aleite baka lunglumoi takasiam perus dangtam takte ani Charlotte po hian tuna hian lunglumoi tak alo nei ve to a apulal thuthleng lo anani a akhim silver braid lukhum te khani in chungbaka chuan Charlotte hian daina lunglu then khat aro chundon boka alangsar ber chu Spencer Tiara kha ani Tiara kha Londona sangni somni pahni khan an phau chuaka abula chuan achanchin ngaihnawm tak an ziak tel bok kumsang ka zakwa somsari lai hol vel khan John Spencer Spencer pariat na chuan Tiara hi aro chuna chumi nu a afanu pathum ten anin nei nia an khum vek Lady Jane in sangka zakwa somsari pariat khan Lady Sarah in sangka zakwa somriat khan ato pera Lady Diana in sangka zakwa somriat pakhat khan ti in ain zakani mitam tak chuan Charlotte hian Spencer Tiara mai baka anu ne na changin Safir zungbun kha aro chun le ngei an ring bok